Nyansia abogana de shemamba ya mamunyina achi. Emma mwakwa bade Ahenkan 93.3 FM Sobraso. So amamu nsamwa yansa kena na peye sinwadwa. Na ya de beso mwa Kasiebo eni na de frapuo ya mantam no emo. Achem abuabo baby ya tie ya kuya frakuma studios. Ekuya frakuma batampani studio na yetia. Ya baba twene sra ene abasa ede ama wo Ghana de shemamba ne eye wukuya da mebo sum de tosom yansa ewa fimpinu ene adronu miyansam wo Ghana de shemamba nsam no dia mo betie bi ni se NCF de code bi aba na kwafo bi nso si code no enhyeda ndi musa na sem kro ya NCF nso ababonten se dwumadi a wo mu di de edam toten sanso enensefu from wasofuo bi ade afutuo ama maamefuo awofuo na afutuo no emu ode wuchen waso ya betra bosompo akobi man so na obi man so yebekọ gini na akwakoba se ne se okọ no ma aban o ode aban dwumafo bi ka nyasem kitọ wom so etwa aban aso pa enana pay fa waje nchefa Facebook Ahenkan 93.3 FM ni YouTube ya dem o search abahu ya fili gado china wadwencha wodi afa ho adwencha kro no 0594 841044 0594 Ahenkan for woti yanka ene anapeye me afia ampofowa mene kwaku enin kusi buadum kase ade beyem faseda no enkoma rich drop natural mineral water utie din se de koyo te se pasoche na ejesa mpenso de gu minima ekoyo na monum nso anyunyunyu de ti rich drop natural mineral water kanene ne afa no rich ice wo maka mo ho ebuso ne mo ndidwa na se wuti yate information centers buru aduonum kwaduosia wo ma jepene efa kase life ebi obono mantemu ebi wasantemantemu ene poye mantemu afi ensem ni nchiremu ene didi suyi fe Ghana de shemamba yensha ensem no asese Ahenkan FM edem Ghana hanum se asoya wonom ene hwenkita wudie ensem so mechire Ministry of Communication digital ka ho mame eslakufu ena etua wo mo ano na wo mo de code bi ababonten a code no Ghana card yesi ya link ya masem no code no betumi abowa ma enioma dedadada so kama tese oba ehonam enu ti short code no aba ya nkofo try bi kura so mo try enko eni ade a na so obo de short code daba ya ekwafo binum ayusu a omosi eboa pa ma wohunu se aso Ghana card de wo se mo no wo de alenke anasa de ban na eko na sa short code na ede aba no yesi ebetimi kura aboa ma bia se o Ghana card no obi fufuro kura de alenke a wo behunu de eko ne de ba na so ma executive officer Edema Consumer Protection Agency eye nana pepra aduahede de atudwa ya wo kire mu se uradu he asam a wo kanyina ne se Ghana card no wo sempanifo NCF eye ekwan ahuduro bi ebetimi aboa pa ma chese ni registration no ana nipa no ode Ghana card no edi dwuma no ne bambo nsam ebekwaso tote na obi emfa sabua kwan so bi enkonkowia nipa no ni pin code ne nioma bi aja wodi di dwuma enu nti ose no na wo se NCA mecha National Communication Authority wo mu hwe no mu di hu adwuma owura aduhi to ne nsam so en wo ba mane akirem se wonu de wo se de ehia ye wiansa na ya de fata ewom so mu di code bi abade nanso na wo se wo mu hwe de ebabua Ghana fo no mo link card no e de amasem no de wo mu privacy anas wo mu kukua mu nioma ewo Ghana card so enkonkoda mpan ema obi a wo no etwa mu ko ni baabi anase sebe kronfo bi agya wonam ni baabi eno na wo se NCF wo hwe na wo mo ema mani ko hono mo hwe bo Ghana fo ho ban wo bo ne nsam mu nkyiremu en wo ba mane akirem biemu ha wo tese mu se ewo se NCA MTN Voda Tigo hwan telecommunications networks na akadi nyina kaba chirim na wo mo hwe se Ghana fo ya wo mo de Ghana card no elenke no
wamu benya tumi se ya lenke Ghana card ni wi akura mu ono approvement no si ya ji atumu sampa me Ghana card nie me sim card nie maji atum se me lenke no sa ensusu dia ne dia wasan ka begina nipa no a wo lenke de Ghana card ne ntem anasa ne nsem no ono ya approval no ne sa yo so beboa ema privacy na sa nipa no ne kokua mu nioma no ye betumi abo ho ban na afoforo bi asabe o mo pe boni adie no enko da o mo nsem no o mo fanya de o mo pe Kaka, sign say during the registration, so we are registered now with your Ghana card. It's very, very difficult to between a link a SIM card and your one person we are yet to your Ghana card. But at the end of the day, what are the measures against to of Emma? This is something that should not even happen at all before somebody has to check and see there. Obedient, I hear you. Yeah, and say NCA for any network providers. At the Nyoma at 12, so be person or linking the card with your Ghana card. The last option should be from you. When I will verify now my code in that a code through. So my yes idea and it will be waste at the end of the day. If we are expecting the telecommunication operators to put in a system that they before so be able linking the card to your Ghana card. I was when our final approval. Any auti aya pania ono another Consumer Protection Agency kuno ano nana pepra eduhe eni atene nkanu mu akire na Ahenkan Kasiebo ni awo eya nkrampupu mantam ya mane boni kofi esubusa Ghana fosa Ghana card ne code na NCF de aba no mahu ana Nye emna me boy but ese nkomodie mu nti no mame ansan to aso biem o me medlete mu nyina afiri so because me register mu bia me mo hwe me nyina afiri so my media debi nkrofo kono mebo mu dua pa ti ona che debi mpacho enu kwa minimo manjura ma me de mi hu ne dua bo ne mebo mu bi pa o ya me check here minim code no ene se me ko office o me chi obia me jelu obia o me jelu obia da bi me check here pacho la bi o se me ko office no ma akansa wa me number speed do pay office me and check here Debbie numbers 4 let's me be call MTN office Debbie be 3 numbers me name code no nipa wuti wamunkan ya Ghana fo bi kodu ene ho sansam wo sankofo de nkofo sim card Ghana card register kofo wo sumu a obi anim ho sankaye ne ho kodu apiepie no ho amane bone ho nsam a Ghana fo so de atodwa eno no na Ghana card ne registration sensem yei ye ka ye tomamu ene ebo dewura so ye hwe Ghana enkutawde to si kon obi anfa ne Ghana card osem na wo yusu obi sim wo yusu be mfie du be mfie aduonu obi de mfie dunum obi de mfie wotwe obi nso de onmo na awotwe yasem sankofo ni na obi anfa ne sim no ensan kɔ MTN office na onfa ne Ghana card nka no anya registration said be obi ntumi monwura wo sim ni mu ana obi ntumi mfa Ghana card ana bibi nkonkodi bone ene se da ko sori ya afide nkofo asan fa Ghana card no edi di bone a obi ni mo hwe na nu na director ma Consumer and Corporate Affairs e National Communications Authority NCA nana dufie asamwa bonsu bedu mami kaza tra say oh wo mujumadi a wo mo ye re-registration no bibia de dem totin from so bia ma ho na o kire say baabi a wo madu no wo madu bre bia re-registration no mo ye no afi no mu yi nu amaboni ni na film de enya ni na no afi no mu yi film enu ntomanfo nya komatoyem afi na exercise na wo mo ye re-registration no wo mu yi ento washu bia bam akronfo bia person mo de wo mu gym wo ma ntumi nyaye ene de keka enu nti no mo de bai say wo a wo nya re-registration ye betwa osim mu no enti o so mo gusu yesa empepa honi na emu ado no mo fine maami to ne nsem so na o kire say re-registration na wo mo ye no so bi gina ba bi eka semfa so ni so emwa Ghana ni bia na o ka chen say nipa ko no oye ntro papa no nim de oka o si re-registration be bua papa ama kronfo wo matina dem etina ba bi de fon ye krono edi mobile sim ne de ekeka no sankofo ni na no re-registration na daroma ye betu wo so sa SIM
registration, it has been very, very successful. I am very, very successful. Since you and I are the query, I am cleaning databases in Amono. You know, that's I say, you use illegal and fraudulent registrations in Africa. I am very successful in that sense. Another reason why I am successful is create a certain ecosystem and also environment. You know, that's I say. When you buy a transaction, whether e-commerce and also when you do your business and not even trust him and duly registered. I think this is for aiding someone in security and law enforcement 4% almost show more through the same registration exercise. Someone within some registration exercise and they can be traced. Mami sa to aso kan biem se afi dwumadia wo mu di nana wo ma edi pam obi beka sa se NCF aye din wo mo nkasa enso mo ne kofa re-registration omo ne aso ye hwengutawdie so enso bibi koso anya ne wo ma edin eno se dabi enye so ma edin ti wono mo te se dia wode wo mo eno mo je awo ano ma kwakotena gyan eba ne sa wo nkasa o tu na o se dabi da wo mu di dwuma papa na din na wo ma ye no aisa konfo hwe petetakram na wadi obi awu awa ma no ne wamo edi pa no mo hwe de ekoso ne de ba nina e wo system ni mu ma me bonsu badu san to ne nsem so e no se onipa bia ubo star 402 star 1 hash na wo hwe se bia Ghana card no obi afa kuntuna se asan dia register sem fofra bo se bo modern sa wo check na hu se obi ayo san tutumika se yamtia na ko mo nchen se Vodafone ko mo nchen se Airtel to go nso ko mo nchen azadia ibibu akam. Yeah, monitor issues. Yeah, monitor near questioning. And then you say, the brain now, almost star 402 star 1 has. So, one social media. We will send it up again now. Boy, and all numbers are the buyer. And if all numbers no numbers in the car, almost said that you buy those to be brave. I say so. Yeah, this will be the same complaint to the other quack before. No, be a quack with the linky obi. Without the rightful owner of the same not knowing that a bit someone kakra. Into na when the again said where the overcall service provider now official because any widespread issue into the say adama cues about the brain. Onipa motini ni eye kwanchefo panyina oda Consumer and Corporate Affairs ano ewo National Communications Authority NCA na nadufie asamwa bonsu bedu Yankwa yanim ewa na pano Ahenkan Kasiebo no emu executive minister edema achim edubiase Methodist asafo no eye very reverend Isaac Yalfan edi atu dwaya wedi ekokobonsem wode ma awofo se awofo num bi wonom wa sebe botai nti anyankopon bo a omomo woye womo wura fi sa botai no etu omene na bachire na atoto nti sebe womo ma nyankopon abo amode abawiase no womo bo mani atu free se womo hwe nkwada no nti wose won de wosre sa atoto bebrebe no asi ema so sa akom toto yase ntoma yase efiada de woto memenda de woto kwasi ada de woto no wose sa de no yenhwe na ema ni nyina jese subantantan na ema mani nkum womo ma adesua ho no ene betimi ede enkwada na si yie. Very Reverend Isaac Yalfan etwane samso no okirem say dia awaso awofo bia ye ne so obema nani ada ho kawe ewo ne ma ho se ne ba na didie wada anase wo hia bibi na wo se ebo awofo no eso se papa no de biara da wo se bo mo papa no wodwene adwen no chinchimu a na hwe se nkwada na didi anase wo mada wo se sa awofo mo mani ankum sa ne o me wabobbo so ehu a ebe ha adwen papa mapri wanyinsen etuo ne ya fa ne ya di bo bi wabra ya nwene ho sa suban se betantan ne nyina da ebe firi wonom nti won de wo se efa kase no agina awofo so sakwada banyi na ne kasa sisi ye akura banyi na ne ye agina ye akwada banyi na se enioma bi obeye de bededa na kwamu ha sebe onko fa oha bi amrewa na agina wo owofo no se ne watete akura na siafa enti wo so no de wo sre pa sa wofo se ne awofo bekọ na ba ma bia na so wo ba bi wonyan emwa sebe mprekwa wonya wo mo de akomato ye mo ne
abotre na enye wo mo no sa na awofo nhwe so se ne wonya ni preko enye na ponche ya ni dwan no sa bi pepepe sa abotre na bia ena wo sa awofo bia enya ewo wo mo ma ho emo mani ku aise enkwada no ho sa wonya preko enye aponche a Uma wani ku ne ho se wadidi se wanom ni nyina sa aponche ne kura yare a yetimi ko to pa ye begu nsuo mu ma aponche ne nom ne guran emena ni ase mpi ni nyina afiri ho emo ye kama enti wo se Nyankopon ma ye se nyansa ne yetimi de krokro emo a e wo se ye nyasa akoma no na sebe ye de krokro yanya ya sene mu ma na eno aboa ma nkwada ne so adi yie wode sansem we nyina da to dwa e wo achimoduma se ene mo padwumadie bi ho ntoma ye no efa ehumasua ene nsane dwuma ho ena papai ede sansem we nyina da etodwa your better the school fees on chia nanso eyi bakroma eyi ntoma biara efa no ho obecha bi enzo be yesikacha no nye scan chia the school fees onye scan top books manaba nti yamma nya no mafran one nyamatitire hia won na won masua botuma tumpon ehia yabofuti to howie na yamma mafre wazisia ehia na wentuma nkonkan a fotono bada hokwa enye dwuma biara nti ti yamma mafran won masua fitiasi that is basic level no ehia yamma won we hia ze woma we hia yentoma won yamma wezi banzi yehwe won ndemo sadi asa abofra no wa ba bada owofu bi wa ha onye bebi ande kwan da aboko akohwe se o ade asa ogban wa bada na nso na ne yefi do akohwe ne ba bebi oda de ne ba wa bada na ni sense nyina yi de enna na eja bi asabe ye nyina ye da mba akum enti se o enyi bi sa ye na sabofra no wa mba da eja emfa no ho osande eja wonde anajen o ne fa huti Nipa wuti ninke wano ana ya circuit minister de ma achim adubiase matadisasafo very reverend Isaac Yalfin na echire wasanso to aso biemu ano wasan gusu abo eho biema na tete yeso bekọ na satomfo obo ho kwen baabi gbang na chese ho ni hia no pa etu ogusu etu awofofo se awofo hwe ne nkwada so school fees wo mu ntua obuon mu awasori anapa nanumu nkwa sebe nanumu nkwa wanyune sebia enkwada no kura benyi akwa manimu ma sikasemu beye den sebe enkwa pa bi obehwe ene nyoma ensem fata mema nso sesikado obekipu agu ni botom na wode amankwada no akosuku papa dabi die ehia ne die ensem fata echire no senkura ni ko skobonso wojinagina ayi uma mekakra ayi mi mano o musuku o osesa ni omeni nyina enya nyoma papa ebuwa se ni papa so obobra ye CPC ta yenye jejejejejeje nyoma mbobobbo si anhwe nkwada dia wose wo ye ne se kakra na beba wonsem no wode beto wa ukotokuom na dia hwe nkwada no esanse kura nya baby papa gina wa na bebuwa wo se nkwada ne bi ko esasia wamu bra tempenten kwadodo wamu bra mwanga so mu widiem ni nyina ye kakra ni ho ntisanse papa ni nya ye maame ni nya ye no wode akwa akoto de ehunhia woto ne samso bi no se wo se awofo mom ye enhweso pa edeman kwada eni kwasa kwada ehwe ne maame so ne papa so na se be ne bra sei wo so wo hwe papa maame so na ne bra si ne yie enu ntu onde wo se na se mu okanyina ne se enkwada omude omasemu ba ewosi yetie mu yie na yehwe etu omfo se bibimpo ena se nko yie akwada no okasa obehunu sa we nko yie na woto akora na sabram to na jeje mu obehwe no na sebe wasai wode ne yehwe a enye yie sabe ya na ya dom ema free SHS abayi yemo mazana na yemfande school fees anje yete o mafra no won ye service na ye za hye mafran amochire bi mafra no nya kwagera won chiada anyezan amanye yes na mafra no ba wo school mafra bebe wo besra wo ba krefie de wo school na so be wi asen na onti school dem ho yes na mafra yanya chekire fo ni nyina mbom na yam hye mafra no won yezi ye hye mafra no won yezi na plan ye bronyese good role models yaya wofo yaya batan yaya chefui yaya achesofo pa enfama mofrei
na mafre hu suban papa bi wo ye ho na wo so won sua ye ma ye kokro wo funfi kwampa no da ye nchi wona so we must punish them when they go wayward mafre no fuma ye nchi wona so ani awutie ye Ghana de Shemamba oya circuit minister ewo Achimadu Biase Methodist very reverend Isaac Yalfin watu Emma ene mema oma wo fopa anape ye ba betrabo sompo akobi man so na Guinea ewa e binyaminya na ansa na meko Guinea no wadaroma enso de eyenkwa eyade e kada akoya okoda bonsam jema ni minimu we me no ni eni ho enso ya ba beto se sane si ni minimu we se obi mfa ne sambo ensu tia mu keke enso ni minimu wanfi no eje se ensuo eyenkwa water is life me pato eno nso kire se enye ensuo bia na eni kwan se onum egu widim ene ode ya menya example bi ncho ensuo ton ya so bi uso bia ho bomodian hwemu din ebi ono bo nse emua bi ni nam wo kala no akwa se ensuo ni kala pepepe colorless uhu kala bia wo mkutanso no munam so no mu entinya nsuo bia ne yenom eya wo tonsu a hwede papa hwede onum a otinka papa bi wom ena ensuo meka mfamo na no pei eye rich drop ana rich pack natural mineral water rich drop natural mineral water pebinum upebinum abeboa wo sanse nipadua no enye nsuo pa se otanum nsuo a ontan yare na nsuo ta konum nsuo a enye nsuo papa obe yare de ni wonum na ene nden su batakalia doso enti di agro hu kremo papa ene pure waters no adoso papa na su di agro a unton supa ennom me pacho rich drop natural mineral water kanena ni afa wo rich ice natural mineral water rich ice better rich ice womu tomu nso basa bomodia ne Richards ndin edwa na womo bo no so de womo aye standard ama obia se de bi obi betumi ato ede di dwane bi enti rich drop natural mineral water se esi omudin no kane na ye rich ice natural mineral water bomodia ne ekoyi endin se woso company ni diangasa de rich drop enterprise me pa cho rich drop natural mineral water ana rich pack natural mineral water yi womo cha kwan e wachim aboabo Peace Town kaswa nso kwa kaswa CPA womo nkrabata baako e ho no mu amututu nso ton mu amufa bi ton mu pebia digwa mu pebia soma wo mu pebia programs upenso betu anima eye rich drop natural mineral water rich drop natural mineral water kanena na ye fre womo rich ice natural mineral water ene na womo park no ubehu bi na ediegun eye rich ice natural mineral water. Food and Drugs Authority atonobo ahwehwe nsuo mu agye tum se eye ntondi dwuma enu ntino mu nso bie branch kese ba ko kaso a ebo adwuma no nso awo a aboabo de nso bepe so enti oni wo mu ndidwa na wo mbebo papa bomoden afre 0241 666 508 upebia odi from keke baby a wo ai bi omu ni ndidwa no ye new customer odi free obema boys di aba kas wo ho abobo ya wo mfidie guo kama 0241 666 508 ana 0555 250 872 0555 250 872 Rich Drop Natural Mineral Water ana Rich Ice Natural Mineral Water, always rich, always pure and a dawono me ko obi man so me ko Guinea na uko Guinea man mo emprempren wom dudu ni na nam empem dunan ene akire 14 million wom doso na nzomundu Ghana na ewo West Africa FM ebibrem atoye ena Guinea ewo ena afi kasa wom kan wom animu pa eye French bonjour la paix de ma paix kusi la paix la fière yeah gonema ake na kwa ansa na de eso Guinea ene se achechefo wo Guinea wom so mo nchade fiti oforiso bosumi epo bosumi ne da etoso aduonu nan di besi ne da etoso aduasa wura mebusimu no nyasam kito Guinea achechefo ndi omo chalk womo pen womo ma na guo se tam ade omo nchade nini na ne se wom se Guinea aban ode womo ka ontua aban ne de womo ka twitwi dia aban ntua na womo ka cha aban ya kan se eka ode womi ontua na ekom di teachers yi ode womo ka bosumi makoma konso aka mienu na ye oba o enti wom se
Saban nya nadwen so betua teacher for ka e wo gini dia ene wom so wom nya krado se wom be ye adwuma na se make Ministry of Territorial Administration and afi Ministry of Pre-University Education ene dia asem we betu dwa se oh e wom saban no e wom sakatwa ne ye otua bi na so be ye bosume nsun ne die ebuo kem kra ye utukra ntu entama asohia bagini papa meken uko school dan bia mu a aban de no e hono mo be ko hopasa obia nkyra de mfoni ba kokora wanum se ye amane yen nya sem ketoa school dan ne da ho blackboard down kunya so obia ni school dan mu omso mo bro school dan pasa bi wo mo bre papa nti school dan bebre na anye aban so ntua wo mo kanti gini akyerkyere force wo mo nkyra de sansa aban edi wo mo ka ontua ibosume nso yan famanfo adwen chambre Facebook na me gina we de ne dia ba Francis Kaswadatus wase aban we waya de papa so de ebinum Ghana fo bi e wo Sudan aba efie ena Blessed Sun so 2 pm Asante Mampo wase obibia dem NDC 2024 wo mu jirom na so peme no mo so taw machi se Amisco Spelele Kaswa aka Hawa Kumsin to aso wase Kasiebo ne de dempa na anokwasem wewem se wase na ado ye bona chidom na do shobo betimi aye bibio kakra ya ka betimi dia woso ne ho ema ekom ni nyina gu ba woso ne ho ma economy na atete nyina ebegu fom se dwasa Steven Boachen so de ne dia ba wase Kasiebo no wo mu etie pa didam ena Hayford so de ne dia ba no so chia wa ha na kuamwa Boatin ono so ba omia ho adanse no odi na pesa chiechia sa no se ndisifo omde nya atwom dia da be no meja nya atwom ye nya atwom sa na eku omuti ni omunan ni omabasa ni omsisi enti eno so ho asem no na kuamwa de eno no yemfansia na fe yenkwe ye ko anope ye producer Billy Man ono anso na de ko Facebook live and YouTube sanso ena aboafo no doso pan na Kasiebo wakwamu ne anope ya kenkan fo wotie nka ye me kwaku anin kusi buadumene afia ampofowa Kasiebo nasi yesi achiamope ye mamumo ni